Mbega umugeni niwe wamwishimiye ntawamugahatiriye ko tubaze neza ko atabavugishwa wamuhatiriye ko sha bantu bitubwire ko rero mwitora utazaza kuvuga ngo ni ba mama Jeanne bampenze reka bitubwishe ni wa pastor ntawamuhetse bwa mbere nje ndumuvugishwa wanje nje nivugishijwe nyuma ndahura na Audrine nta wundi yabahuje atariho n'Imana utazoza kuvuga ngo barampenze Imana amashimeshi ku Mana ntiyanenzwe umugamburukire muri byose nk'uko ishengero rigamburukira Kristo uwo ni Audrine mumpere nawe abimbwira buryo uzomugamburukira eko cyane uzovuga ngo umuntu tuburebure bivuge neza oya ntabyo nzovuga Imana ishimwe cyane mbega burya Salvatore uremera kubera umugabo eko cyane ndabyemeye nta wamugushize ko nta muntu yamugusunikiye ko akavuga ati Audrine hariho umuhungu ari hariya reka ndamuguhe amadamu Audrine asinye sezeye ku babyeyi reka twahe abasinyire n'abavandimwe gusa nibutsa Salvatore, tout d'abord, de la part de tout le personnel et l'équipe de New Generation, nous voudrions vraiment vous féliciter en ce jour. Nous sommes très très heureux d'être là et nous sommes encore plus heureux de pouvoir assister à cette réunion que Dieu a mis en exécution ici aujourd'hui. Abadofiro ntarasubira guhamagara wactive imisegonda umwe yambira imari yiwe hawuzi ni Guadalis areka sawa aba
nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Ino y'ubushyanyu ni yanjye inyene sibe n'ubushi. Allá va, que entraña. Ahora aquí. Imana ishimwe cyane. Burya Salvatore yaritonze mu gucagura umugeni. Imana ishimwe cyane. Mbega umugeni niwe wamwishimiye, ntawamuguhatiriye ko tubaze neza ko atabavugishwa wamuguhatiriye ko sha bantu bitubwire ko rero mwitora utazaza kuvuga ngo ni mama Jeanne bampenze. Reka bitubwishe niba pasitero ntawamuhenze. Bwa mbere nje ndumuvugishwa wanje nje nivugishijwe ko ndahura na Audrine nta wundi yabahuje atariho n'Imana. Utazoza kuvuga ngo barampenze. Imana amashimeshi ku Mana ntiyanenzwe umugamburukire muri byose nk'uko ishengero rigamburukira Kristo. Uwo ni Audrine mumpere nawe abimbwira buryo uzomugamburukira. Yego cyane. Uzavuga ngo muruta uburebure bivuge neza. Oya ntavyo nzovuga. Imana ishimwe cyane. Mbega burya Salvatore uremera kubera umugabo? Yego cyane ndavyemeye. Nta wamugushize ko nta muntu yamugusunikiye ko akavuga ati sha Audrine hariho umuhungu ari hariya reka ndamuguhe mubane. Ni wewe wenyine wamwitoreye? Ni jewe n'uhoraho Imana. Ati nibo bonyene ntawagiye hagati ntawe bazobeshe. Imana ishimwe cyane. Kubera bubu baca bakutendereza. None umuhaye iminsi ingana iki? Salvatore ubona muzomana igihe kingana iki ko ari igihe wokumva ubundi yabonetse muri Canada arivyo bigezweho tubaza twumva ngo bafashe indege tugufatishe Kristo na mpwemu yera twumve utazomucika ngo musigarane irungu. Ukumva viza muri Canada ubundi yabonetse bivuge neza kuko amata muri Etazini yo telefone ugashobora rubwira. Oya ntawuba ngo nta wundi aravyemeye dukomera amashimana asezeranye. Nzomubaha cyane kandi nzomusanga. Reka batuzanira impeta atazovuga ngo sije nayimwambitse. Reka turabe ko zisa. Zitegereze neza. Reka babyivugire. Ndazisengera
ndazisengere muca mwivugira umwe yambika uyundi. Data mu izina rya Yesu Kristo turakweretse izi mpeta zakozwe n'abana b'abantu zavuye mu butaka Mana wo mw'ijuru bw'abana b'abantu bakoze. None Mana wo mw'ijuru nk'uko zitagira ubudasa ndazisengeye ndazihumanuje n'amaraso yawe Kristo reka uzeze babizambana Mana bagira umwe Mana bafatanye karamata nk'uko zitagira itandukaniro ntazogira itandukaniro bazokwigera bagira mu izina rya Yesu Kristo tubisenze amen. Reka Salvatore arambika umuvyazi umugore wiwe habira biremeye yamaze kumurahirira. Reka mwambike sinzi ko reka mwambike wewe Audrine niyo rukundo kuri uyu munsi uri hejuru imbere y'Imana n'abantu jewe Manirakiza Salvatore ndakwambitse iyi mpeta ibe ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga riri hagati ya jewe nawe kuko iyi mpeta atatandukaniro rihari utakitandukanya ridaciyemo kubiri niko urukundo rwaje nawe atakizazo kibitandukanya. bivuze mu izina ibi ndabisezeranye mu izina rya Data iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. amen. Reka aha yabaye umugore yabyemeye wabibonye. Reka nawe cyo yambika umugabo wiwe nawe nyine amusezeranire. Kabirahirire mwereke jewe ni urukundo Audrine ndakwemereye wowe Salvatore kugiye kuba umugabo wanje bwite niyemereye fatikanije n'uhoraho Imana yadupatanije mu rugendo rw'urukundo rwanjye nawe ndakwemereye ko ugiye kuba umugabo wanje ngo gukunda ndagusonere mu mahirwe no mu magogo gushitsa ibihe byanje byose amen. Amashyi menshi ku Mana yacu, amashyi menshi ku Mana yacu. Reka batwigirize imeza abakozi b'Imana bari ngaha bace baza ya Yesu Kristo n'umugoroba Mana w'itariki 8 z'ukwezi kw'indwi 2023 turakweretse Mana y'ijuru Salvatore Audrine baravuga imbere yawe n'abakozi bawe Mana bavuga Mana ko biyemereye kumwe kubana bakaramata n'umugabo n'umugore Mana nabone Mana y'ijuru kibazikire yakuzubashoboze muri Mana y'ijuru bakabagaye cyose tarukaye kwizagarutse ari Mana y'ijuru baheza urazaheza ndetse n'umugabo bakamana wakunike ariko abaririmbyi murashobora kuba muraririmba nta kibazo. na Madamu Audrine asinye nsezeye ku babyeyi reka pahe abasinyire n'abavandimwe gusa nimutabibagiwe Uwiteka barinde mu migambi yanyu n'ukuraho kwanyu ababera umucyo. reka dusabe ababyeyi ba Salvatore
userukira papa wiwe na mama wiwe baze badusinyire, hanyuma n'abavyeyi ba Audrine nabo babiri baze badusinyire, userukira papa wiwe na mama wiwe aze badusinyire mu gitabo. Reka banyaruke nabo badusinyire. Cerekana ko bataciye mu idirisha batanzwe n'ababyeyi babo. Rero ko ivyo bavyemeye, reka tubahe certificat yemeza ko bagiriye mariage muri Église du Réveil des Nations. Reka nateshimye ko nabashingiye. Reka ndabahe certificat yerekana ko bagize mariage. Hariho urugamba bagwanye rw'umuseribateri, umwe yari inkumi undi yari umusore. Uno munsi urwo rugendo rurarangiye, hariho undi rugendo bagiye gutangura. Baravuga ngo ni Église du Réveil des Nations Elena, certificat de mariage conformément à la parole de Dieu dans Genèse 2:24, avec la collaboration des parents et accord des concernés. L'Église du Réveil des Nations du Burundi, paroisse Kinanira, province de Bujumbura Mairie, unie en mariage en date du 8 juillet 2023, le nommé Manirakiza Salvatore, fils de Hakizimana Jean et Nimpaye Efemi, né en 1986 à Muririmbo, et Niyorukundo Audrine, fille de Sabushimike Désiré, et Nakarutimana Virginie, née en 1997 à Gassanda, date du 8/7/2022. Reka tubahereze dukomera Imana amashi. Urugendo barangije, urugendo rutari rworoshye. Reka ababyeyi babafelicite, reka ababyeyi abagenzi babafelicite kubw'icyo gikorwa. ushobora kudufasha kugira ngo Salvatore amuririmbire gatonyi, amahejeje kumuririmbira aka karirimbo n'akaririmbo kiwe, nibaza yuko arakaririmba wenyene. Hama Audrey uriteguye kumuha uruyambi n'urugezo rwiza ahejeje kumuririmbira. Ivyo ni bitonyi kuko ni naco yamukundiye. Twagiye hewe Salva uririmbe n'abamarayika bakoroke ngaho ave. Ati ntabwo bikwiye uyu muntu aba wenyine, maze kumufasha uravugiwe bose baba umubiri aribwira kenshi shingiro rikoranye umwamikazi akagufa mu magufa yacu akako mu mara yanje
ubuzima bandanya mbwa bwanje wango turahejeje Ukunda karamata rubavu rwanje amashimesi kiyambigaho n'umukizungu aza gukunda karamata iyi rero byari bizahara rero byari bikenewe nuko karibu cyane rero muze mugire ubwo bwiza iyi ndirimbo ahejeje kumuri bose umugore n'umugabo ikimenyetso cy'uko bazokorera hamwe mu bumwe baruguriye amashyi menshi cyane bakomera amashyi n'inkuru Et Salvatore, tout d'abord, de la part de tout le personnel et équipe de New Generation, nous voudrions vraiment vous féliciter en ce jour. Nous sommes très très heureux d'être là et nous sommes encore plus heureux de pouvoir assister à cette réunion que Dieu a mis en exécution ici aujourd'hui. Salvatore, on te connaît maintenant, ça fait plusieurs années. Salvatore tukuzi imyaka myinshi tukuzi Et on a vu le cœur que tu as pour servir Dieu kandi twarabonye umutima ufise wo gukorera Imana et tous les efforts que tu mets, tu te surpasses vraiment pour ton travail et pour faire en sorte que toutes les activités et événements que nous planifions soient mis en exécution. n'inguvu ushiramo mu gukora ibikorwa no kwiyumvira n'ibyo baguhaye gukora kandi ukabishyira mu ngiro ukabikora neza. Ndagira ndangize ndabashikiriza ingabirano yavuye hariya muri New Generation